Dobar dan, moje ime je Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i ovlašćeni licencirani računovođa. Bavim se računovodstvom već 17 godina i vlasnik sam računovodstvene firme Biznis Modus Team Kruševac. U današnjem videu govorit ću o tome kako pravilno preračunati naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor. Naknada za neiskorišćeni godišnji odmor isplaćuje se samo u slučaju kada radnik napušta firmu, to jest prestaje mu radni odnos, a u toku godine nije koristio godišnji odmor. Ono što je važno znati za proračun naknade za neiskorišćeni godišnji odmor je prosečna zarada zaposlenog u prethodnih 12 meseci. Takođe, važno je znati i broj dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. Iznos naknade dobijamo tako što se prosečna zarada pomnoži brojem dana neiskorišćenog godišnjeg odmora i podeli sa ukupnim brojem dana godišnjeg odmora. Evo i jednog primjera. Ukoliko je vaša prosečna zarada 50.000 dinara i imate 7 dana neiskorišćenog godišnjeg odmora, vaša naknada za neiskorišćeni godišnji odmor iznosila bi 17.500 dinara. Ukoliko vam je potrebno još dodatnih informacija, možete nas kontaktirati putem našeg sajta i zakazati konsultacije. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, podelite ga za prijateljima i zapratite nas za još korisnih savjeta. Pozdrav!